Dobar dan, dobri ljudi. Danas ćemo da napravimo jedan klip u kom ćemo da sve obuhvatimo neke stvari koje su se desile u nekom prethodnom periodu. Iskreno nemam pojma o kom periodu je riječ, samo ću uzmem najzanimljivije stvari koje su se desile i uživajte. Jako mi je teško reći što imam na pameti. Te su riječi zabranjene na majmunskoj planeti. Jako mi je teško reći to što mene muči. Kad se izgovori, jako gadno zvuči. Jej, 2021. Znate ono kad pravite akaunt u igrici pa vam je zauzeto ime i onda dodate jedinicu do dvojkućicu da biste igrali igricu jer ste nekreativni i ne znate smislite novo ime. Gamer 2, pošto je to inače toliko popularno ime da su Gamer 1 i Gamer već oduzeti. Pa mislim da je to upravo slučaj sa 2021. Ista je kao 2020, samo što je dodata jedinica da bi se promijenilo ime, jel te? I kako bolje započeti 2021. godinu nego raskidom dvoje veoma popularnih pjevača. Ne znaš što se sa mnom zbiva, došlo mi je to. Postao sam Francuz, Monsieur Foucault. Rekao sam da neću više misliti na to, no jače je od mene Monsieur Foucault. Šalim se, ljudi, nemojte sad toliko ozbiljno stvari. Iskreno sujući se da ovu situaciju poredim sa onom u vezi Kobe Bryanta i znam, niko nije umro ovdje niti u pitanju neko koji je toliko bio popularan, ali jednostavno tebi znači Kobe Bryant, nekome su značili vojaži Breskvica i nije baš u redu da tek tako pljuješ po tome. Ili zamisli imaš 10-11 godina i pošto ne znaš jel te da deliš bitna i nebitna mišljenja, jednostavno bi se uvredio ili bi se još više rastužio. Tako da nemojte im prisjetiti, ne mogu samo ostavite cijelu tu priču po strani, nemojte gledati videe, čitati istorije itd. O tome. Ok, idemo dalje. Devitova nova pjesma. Iskreno pjesma koja mene vozi, spot nije nešto ali kontam da je sve rađeno na brzinu i apsolutno znam kako je to kad radiš na brzinu. Dalje. Mikoiler započeo novu emisiju Nesanice. Kad se telo retard opusti i oklembesi i zahrče, mozak siroma i dalje radi, i dalje rmbači, i dalje vodi računa da tvoje glupo telo ne padne s kreveta, ili da tvoja glupa ruka ne sruši lampu, ili da tvoje glupe noge ne krenu da trče kad počne u snu da te vijaju kerovi kauboji koji pričaju makedonski. Iskreno, emisija kida, toliko se pronalazim da imam potrebu da okačim insert videa na svoju storiju uz naravno napisan tekst o čemu se radi jer drugi ljudi nemaju mozak da sami provale. Iskreno bih volio da se Mikoiler probije kao ime za sebe, slično kao Milaković. Mislim, jesu se oni isprobijali kroz Dnevnjak i kroz Cimere i sve, ali neku zasebnu stvar je napravio i to je top cheater. Generalno lik je kraljina za unutrašnje govore, tako da svaka čast. Kad smo već kod Dnevnjaka i Milakovića, prelepog Mišketa, ja sam obožavaoc. Stvarno svaka čast, ovo je prva pesma koju sam pustio pred novu godinu da bi čuo referen iste u 0000. Sine, glasne žice nemam više, a nemam više ni roditelji jer su mi mama i tata u zatvoru, zato što nam je komšinica od 109 godina pozvala komunalnu, a komunalac je bio iznerviran pošto radi za novu godinu i sudio je moj na 45 godina u Mitrovici. Novu godinu sam proveo s kantere i sa nekoliko meni bliskih ljudi i bilo mi je lepo. Nadam se da je vama bilo lepo da ste proveli praznike sa svojim najmilijima. Božić, znate kad se ujutro za doručak kod kuće najedete svega i svačega pa vidite ceo dan da žderete posle toga. Pa znam ja jer je tu upravo ono što se desilo. Realno gledano Božić je najsrećniji praznik, a svi znamo kako biti srećan. Tako što ćeš unijeti 6 različitih vrsta mesa, 3 različite česnice iz različite kuće, kao i šlag na tortu, najedete se torti sa šlagom. I naravno svi moraju da okače na storiji mir Bože i Hristos se rodi, ali nije mi baš jasno zašto. Kao zar nije poenta Božića da ga provedete svojim najmilijima, ne da ga provedete po društvenim mrežama. I usput, ovdje ne mislim na one koji pišu poruke svojim bližnjima zato što ne mogu da se vide s njima za Božić pa napišu mir Bože Hristos se rodi, već na one koji ceo dan provedu na društvenim mrežama gledajući ko kako provodi Božić umjesto da ga sami provode sa svojim bližnjima. Ali dobro, malo po malo pojelo se sve, došla nam je srpska nova godina, odnosno 13. na 14. smo čekali.
I danas, kad sam ja izbacio ovaj video, ne znam kad sam ga izbacio, 18. januara je počela škola, barem u Srbiji. To je to, praznici su gotovi, nadam se da ste se lijepo proveli i odmorili, nadam se da ćemo se barem uskoro vratiti normalnim aktivnostima i da će ovaj virus da se barem malo smiri. Hvala na gledanju i zagrevajte stolicu i da, dok sam pravio ovaj video izašla nova pesma Beli grad od Vojaža i Brijeskvice. Belim gradom sada idemo. Čekaj, ne ta pesma. U nama samo je bol, u zemlji debeli je grad. Brate, si ti drogiraš? Beli grad samo tebe tražim, a ja samo tebe tražim. Ta pesma. Realno gledano, pesma je Kida, mislim, to su svi znali da će da Kida i pre nego što je izašla, ali ono, sve pohvali, iako znam da ne gledaju ovo. To je to, poz. Slavit ćemo, slaviti do jutra.